Mishing te hi thil te kin ching kan ni a thil ro pui tak thil dang zong aya chung dung zok le ro pui zok te po anoma chu tiang te khen ro lo ti chu sap trin sai du tai la it's beyond compare ti mai turani intenom pa ne ni nel thin rema a chaldar taka tubo ke zinga rita chut chor mai chu idu a vana I semin chu chu athleng lo lo hetianga thilti chak zek zekna tharawin min man hi saptungin soidu taila I felt great compulsion to do it if a pagum khatlin lomna buat se intuma intrian nai takte chu saptung nga ta som idu ani chuan ti hiani soidone you are cordially invited to my son's birthday party thil hi theingil fo thin maila shedring le theingil le theilo te kan nei ani he hetiang thil kan theingil thei ho lo thu hi kan soidu ani chuan it engraved on my mind Hitler kha namchung nung bera in ngai le juda te chu namchek nok ang le ka ngaya nuai bodu tu ane a juda mi mak doi ruk atilum reng ane adu ber chu juda hu nuai bo kha ane maya athil ti dan chu eng anga rong po ni se juda hu suat na ani phot chuan apoilowa angai etiang anga kan du result kan mu thei phot chuan kan thil ti dan hi apoimo ber love ti hi saptuk chuan the end justifies the means ti ane sailawa la pakat lalpa thu seiro ti akhan ichhe lo in angai thla e ti in apai na du dua atir thei turin abeng a hon thu asoya hetenga midang ta na thok tura in pe a iman thei turin hete hi ka ome ti soina chu I am at your disposal thil thleng ngai lo tur war taka soina hi mizo te po hian kan nei nual lungtan apar huna te kan te a sapho chuan meidil avo khal huna anti ve thunga chu chu saptong chuan when hell freezes over COVID-19 wangin kanin lockdown na kan ni te nei tur kanin dei lo zia arun lang chawa state in total lo tak kan ni ti min hriat chhuwa tir ani hetenga kan mu hil min beng har lol tu hi wake up call ti ani Mount Everest chipa ilon thling lo baya imitlin to ka in thlir vel chuan imutui tei le ani hetenga mitlin to ka thlir ti soina hi as far as the eye could see thian pa sikzet mai hi inaya a expect te chuan a kormalam te chu atai thler fo le ngala chu tiang khop chu ni ma se a sek phulovin a travel hle thung ane chu tiang mi chu cry baby ti ane fane hi ro puya alomom em ani I thian tuina mo fa ne ya nu emo pa emo aloni ta ilom pui do ni chuan hetiang hian I soidon ne heartiest congratulations on becoming a father mother happy birthday ti hi chu kan vai hriata hai ai sei le kumon lo zoka birthday in wisdom chu I wish you many happy returns of the day if a wish ber khan alo hrithiam khelo theya I thil fia to mai aniang chu in wisdom kan man kumon lo tak ani awang hian changkang thi in alo ngai san pha sut ma na che adam lo thei mishing kan ni awang hian kan na fo maya lodam thoi thoi ro tia indu sak na tong kam chu wishing you a speedy recovery Christmas hi tu te tan po a hun nuam ani tun hi November thla lo ni tang sela Christmas anai kwat to dona Christmas kan watleng teu to em ti soidu taila Christmas is approaching fast pasali na inua in right over irai na vin cho reng I hlei thei talo ani cho cha na reng ka nei talo ve ti hi sap rong chuan I have lost appetite ti mai ne